nang nangluna iti patas ko nga nagbukal ken itata graduan na si gobernador. Utang ko amin kada kayo amin dito Nueva Era ako. No, awang kayo ket saan ko siguro nalasat deto'y dagiti padas ken riga iti biyag iti politiko. Ket alaik dito yung gundaway nga lubayak na po may wakalang Arturo Garbida and ni iti mangi matmaton mangi dadaulo iti pagpandayan integ iti Nueva Era ang sabay na sana ni Abogado Aldrin Garbida iti ako ang kaming iti sanggunian bayan iti ako nga imay di maray nga mangidadaulo iti nadumadong nga barangay iti ili ni Nueva Era nga idadalwa ni Apo ABC Edwin Yagin iti mangidadaulo iti sanggunian kabataan met ni Apo Honorable Austin Mark Valera iti ako nga balikbayan our friends from the Department of Education. Amin-amin na po. Dakay amin. Ken nangruna our Queen Selena I and her Royal Court. Our Queen also for our Queen Reina di Kinasaluka di 2018. Kaya amin na po dumdumwek ken pagpagkiklaulay na kaiyan ken pagpinsyaan ito ili iti Nueva Era na imbag ken naragsak at nagtesta naragsak at tadek festival tayo. First of all, may I express my thanks to the municipal government of Nueva Era for inviting me here to join you tonight on this occasion. It's always a joy to be here and to see all your smiling faces and experience the unique culture of the Cordilleras here in Ilocos Norte. Tuwang-tuwa ako na andito ako ulit sa Nueva Era. Iba pa rin ang simoy ng hangin, iba pa rin ang tinatawag sa English na ibang atmosphere dito eh. I consider it refreshing and energizing to be here. At alaik man dito ay gundaway ng agyaman at kulturoy. Ako suportayo, iti gobyerno provinsyal, kastanet, iti pamilya Marcos. As provincial officials, I can say that we are inspired most strongly by the people of Nueva Era because of your eagerness to maximize the opportunities that we are able to provide, and by your determination in doing so, whatever it takes to provide a better life for yourselves and for your families. Babaeng metlaing dito ako, iti panginadaulo, da ako Mayor Karen Garbida, ken da ako si Mayor Aldrin Garbida ako. Palakpakan tayo na ina ako. Ken, da kayo amin na barangay officials, da kayo amin na umili. Hasta unay iti makita na panag-take operasyon nyo. Babaen, iti amin-aming iswat, iti gobyerno lokal, iti Nueva Era. Ang tutulos kayo ka na yun. Iso nga mamati ang kinita ka na yung mga pagsasaw. Nga awan parikot, andi tayo marisot. Awan anungen, andi tayo may patumpal. Awan arapaak, andi tayo maragpat. No intay, agtitimpuyog, agsisinaranay, ken agsinamayan. Dijay ako, iti at pepeso nga pagsasao, mabalin tayo na i-pugkaw dito ini Nueva Era. Na kayo ako iti kinabulig iti kabinulig mi iti
panaduras iti probinsya. Ken tunggal mesa kada kayo, ket addaan iti napateg abadang iti intay iduduras. Thus, we look forward excitedly to the end of the bicentennial year of the province of Ilocos Norte, because this marks not only the end of a milestone, but also rather a new beginning for Ilocos Norte. Ket ti Nueva Era, ket paset kayo, kidetoy baro nga pangmubi manen, iti biyag, iti probinsya tayo ti Ilocos Norte. As a province with deep-rooted faith and spirituality, I am certain that we can live in the province in the saying in the Bible when the Almighty said, "Kitain niyo ti baro a banal nga aramidek, mangrugin na agparang makita tayo itan." Truly, this will be a new chapter for the entire province as well as the town of Nueva Era, as we are guided by the theme Tunos Ikanawidan ken Modernisasyon Mangtubay Kagdama Abyan. We look forward indeed to greater balance between preserving our culture and maximizing it through modernization and innovation. We look forward to the telling of stories, our stories, the story of Nueva Era, the story of the province of Ilocos Norte, of letting the world know of the story of the people of Nueva Era, the story of the people of Ilocos Norte, the story of us Ilocanos. Napaneknekanen, nakabayatan, iti festival tayo matanok, festival asaan na may panggep iti kadakkel wenno kinabakna ti mesa nga ili, ti mesa nga lugar, hindi ti may panggep iti kalikagong, ti mangipakita, ti pakasaritaan, ken panangipanakkel iti kinatao. As I am excited to see what Nueva Era again will have in store for us during the 8th Tanok Festival, mamaya ito no February 2nd, and that will be the 201st Foundation Anniversary iti Provincia Taynet iti Ilocos Norte. Dito kuma iti-servi na inspirasyon kada tayo itarabi nang nangrula kada iti kandidata iti daytoy a koronasyon. It will never be purely about the outward appearance, but about a heart and mind overflowing with true grace and wisdom, the courage to stand for what is right, and the humility to be compassionate to the people around us. May we remember this throughout the celebration of the Tadek Festival and throughout the rest of the year. Once again, ang yaman na punay